Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Kan National Education Policy arhajar arpau kalong ke bakongsan na kebentak ke jingnang jingstat hakalawai jong ke ri. O Menteri Ketanat Puli Putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan. Lejunga UMLA ke Jirang Constituency bat Deputy Commissioner ke Ribhoi ringkat ke opisar ke National Highway Authority of India bat ke PWD yaki jaka basyakta na ke jingsli hakashnong per habernihat. Bat ki pulit ke Meghalaya kelanang penjur ke jingli iwat yaki arngut syukurim ki bana Indore Madhya Pradesh ki balaja naduk ke arpaulai tarik mentau benai. Menteri Ketanat Puli Putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan henin kesngi ulong bagi National Education Policy arhajar arpau kalong kebakongsan na kebenta ke jingnang jingstat hakalawai jongkari da kebapen meru hakajuk kapor yakidor jinglong tenrai. Habakren haka media network Jong Ketanat Puli Putih New Delhi, Menteri Ulaban baka National Education Policy kalawan pau kum kalat ke kabu hakaban sangdur ya kalawai jong ke jingnang jingstat ha India. UMLA ke Jirang Constituency uba Swastini Sotun ringkat bat Deputy Commissioner ke Ribhoi District Abhilash Baranwal ke officer ke National Highway Authority of India bat PWD kilalet jingo hanin kesngi yaki jaka basakta na ke jingsli hagashnong per kabadon habernihat. Hakani ke jinglet jingo kibriu kila kerpat yakini officer bakin penhe yaki nala hagashnong kanang banyada na ke jingsli hadin habur. UMLA ke Jirang bat Deputy Commissioner kila pentik na yaki patba ba ansa shim mardo yaki senjam banweng yakani ke jing'e. Bat kila kularu bakin wat dakalenti ke babiang banweng no sisendon yaki jingsli ke bajuja kha tang mariawan ke ayom seram. Lapenlong henin kesngi ya ke program ajing hikai halor ke Living Root Bridges Cultural Landscape ha Heritage Club Tripura Castle Shillong. Dr. David R. Imley ublay opedang ya ke kusnam Padmashri ublalong Root Menshwa chairman ke UPSC ublalong kumukongsan ulaban halor ke benta ba ke jimentoy ke bakrao ba ke jingking jri ki ay ke shnong kitau kamtam hakabajam na Shillong sa Shillong jongkawa. Ulapan kan mau ya ke jingkong san jongki hakabeadai bat kariti ke dustur bat ru ke mariang bat ke jingdon jongki hakeleng ki jaka jongkari Khasi jantia kalapen paunam ya ke jella. Ke Juni Wan ke Juni Han kabalong ke Chief of the Culture Unit haka UNESCO South Asia Regional Office New Delhi kalabatai baki jingking jri kilong kum kinomuna bak hampe bat kerpang ki bapen pau ya ke jingadai ke bajan hapedeng ke mariang bat ukun benriu. Kalaban ya ke jingdon kam ban penne pensa ya kini ke jingking jri bat ban pensu ru ya ke kun samla syapang ke jingmento jongki. Kini ke program kalong ke bakongsan bat kum umau jam ban jam saplang haki jing persyang ban penyo jing itu yaka kum ke UNESCO World Heritage Site. Kaya trailang self-help group na sajer nongpo kalapun kutno ya ke program ajing hikai pentibin yala kasam kabalane shitayo hakabala hikai kumno ban syat asyar bat sena mombati kanang ban penkut bore ke nong shimbenta bakin la ban yeng halaki jongki kijan. Hakijing keren kumkongsan UMLA kanong po uba miral bonds ulaban ya kijing don kam banang bantre ya kijat kam bapher kanang bakin la ban kamay jakpo. Ulapan sluri kinong shimbenta bakin pindan kam hop ya kasam bakidon bat ya kijing hikai bakilayo kanang bakin la ban besa bat pendap eladi. Hakan dikasngi ke bakun la samru ya kisernot jong kijing shimbenta bat ya kapisa syabaro kinong syahikai. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke Buhan Lam Shapi ya ke kubor. Ban petang biang ya ke kubor.
Kipulat ke jala Meghalaya kilanang penjur ke jingwat bat kenturu ikinong syong shinong bakin pentip lada kumnu ki yoi ki arngut syukurim ki bana Indore Madhya Pradesh ki bana ja nadu ke arpaulai tarik mentau benai. Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek Aim ula pentip yakinong lum kubol baki arngut syukurim ke Sonam Raghuvanshi bat uraja Raghuvanshi layo khadu yaki haka arpau artarik mentau benai kat ba ki dang lit ka shamau lakyat ka bahab haka elaka menteng hajan ke jingking jri hanong rian kat kum ki kubol sarkar la ong manakalyang ki pulit ke sora kila penlong ke jinglet wat yakini kinong wan chumokai. Gajanta Students Union JSU Central Body kalapan bena bansyong kelan menguar mentakasngi halat college kyang nang ba. Lasyem ya ke nikarai hadian bala penlong ya ke jingalang bakarke jong ke JSU hakaba laya keren halor kamat bayadai bat ke jinjen jar banyo rung kelas kisamla pule. Ke JSU ke kentu ya ke sorkar bakan le ke badon kambaro hakaba bayadai bak ke jingduna kisid banlet pule nak bentai kisamla kibana rilum jantia dak ke bakadauru baki babun ki basakta hakane kidai kibawan nakilong yeng batuk. Dangshan ke JSU kalai kendu yung minti rangba bat ajing mut yu ban penlong no daki kelas janmit hakyang nangba Government Higher Secondary School bat daki kelas hakapor step ha Government Boys Higher Secondary School. Ka Krishi Vigyan Kendra KVK jongka West Khasi Hills District kan penlong ya ke Vikshit Krishi Sankaup Abhiyan Campaign kaban ne khat arsngi lenter kata nadu ka arpu khandai tarik mentau benai hadu khat ar tarik ubenai jenliu. Habakran hakinong tho kubor Dr. E.K. Marbanyang Subject Matter Specialist Agriculture KVK West Khasi Hills inaong bakjing thmu jongka campaign kalong banyarap ikinong rep batnong ri jingri bakin tip kumno banyale ban pendo ikikinyang kibaba mi kijing thung bat kumjuru ya kijing pang kaba pendon kam ya kasbot dawai hakarukom kabadai bat ban pendon kam ru de kitiar bat kikor kibor technology kat kum kejuk menta hakarep karyang kinong rep kila banyo jimentoy na kilat kilanti bala ay de kasorkar bat kan penbun ru ya kejing penmi ya ki marrep laong shushu Dr. E.K. Marbanyang Ka motion road shen kan sayo ya kamadan nilek kai balasyang daw artificial turf balamang pisa da kesorkar kam menshua kebasyong dor praklur tengka. Nalor kania lamang pisaru kumba R point nyo praklur tengka na kebentaban shna ya ke multipurpose indoor hall. Kajing siang dau artificial turf ya kamadan yelek kai hariang do kan long ke benengkong hakathan West Khasi Hills District but in penya ya kene kamadan da ke Motion Road Sports Association. Hakajuk kapor rasyanaru ya ke indoor hall hamau tengkut but ka kamenta kadang ya chaprang. Kisamla jong kathan kelapen pau kejingkemen banyo pendan kam yakini kijing elek kai kenang banang kentiu ya kasab elek kai jong ki kena jong kathan West Khasi Hills. Ka State Disaster Management Authority Meghalaya kala pelat ban pentrekam yaka Emergency Response Support System ERSS na kabenta banyo ay jingarap mardor ladaja kanu kejingwan dan shop kibor kemaryang ni kanu kalanan. Kinong shnong kilaban pun haki emergency number iway R but iway not hinyo not na kabentaban pan jingarap but kania katrekam baro arpaw saw kanta habaro shitayo. Ka Shillong kabalong kanong ba jong ka Meghalaya sa sisen kanyo pan penlong ya kajingilek ka football balatip kum ka Duran Cup kadai ka balarim tam ha Asia ringkat bat kiway day kisorba ha kari. Kawat basispat lai posal jong ke Indian Oil Duran Cup arajar arposan kan long nadu ke arpo artarik unaitung hadu ke arpo lai tarik jong unai lar arajar arposan ki jala ki banyo ban penlong lang ye ke tournament ki long ke Assam ke Manipur ke West Bengal bat Jharkhand.
Katu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong haka po prabaji nginyo sobat ka Akashvani Delhi haka banginyo sawi ka kubor ka katin Hindi hadin katan penbut ka kubor ka katin paring haka po pra kat sang minit kene kade Akashvani Shillong.